Zdravo, moje ime je Jasmina. Dobrodošli v mojem vlogu. Leona, muzika, intro. Ok, jaz sem ready za moj rojstni dan. Eno pogosto vprašanje je bilo, kaj Josh dela, da ima lahko toliko fraj, da pride do mene za cel teden. Dobrodošli v nov vlog, danes praznujem rojstni dan, čeprav ga imam jutri, ampak me jutri ni. Tako da zakurili smo žar, zdaj bom pa spekla. Kot vedno sem žar mojster, gremo po oglje. Sicer že imam oglje, zdaj bom pa... Ok. Rabim še brikete. Meni so briketi malo boljši, imam več za speč, zato ker bolj dolgo držijo toploto. Pa to ste enostavno jih je gre nadevati, ker ono navadno oglje je tako malo umazano, pa kadi se in tako naprej. Ja, to je navadno oglje, to so pa briketi. Ogenj pa naredimo z drugami. Drvi, mi rečemo druge. Jaz rada malo švinglam oziroma goljufam po slovensko in uporabljam ta trenerček. Daš pa tako oglje pa vse na kup, pa razporediš, ko je že belo. Prava pomlad je. Evo, tako jaz zgasim, če preveč gori, da se ne zažge. Flašo z vodo pa luknjo not. O, kot jaz tukaj sedem. Kot jaz. Čakaj. No ni. Danes smo na otoku Hvar, imamo Jasmina je tu. Ono, abort. In sem nazaj v Ljubljani brez Mike, malo sem žalostna. Ponavadi nimam neki cajta razmišljati, pač se mi mudi in tak danes pa sem imela cajt razmišljati in ko sem prišla v stanovanje, sem ono sad. Razpakirati moram, nimam zdaj toliko bolj neke hrane, pa stvari za dan za torto, pa za balone, še pospraviti to posodo, te cote. In počasi pač začeti pakirati, pa spraviti se moram glavo prati za rojstnodnevni stream, danes smo rojstni dan, mimogrede.
Ok, jaz sem ready za moj rojstni dan. Nisem si mislila narediti kodre, pa sem na polono. Ma ne, si imam vedno kodre za rojstni dan, lahko imam enkrat ravne lase. Mojo Peppa Pig kapico, uhane, ta pullover. Sem mislila, če bi obleko imela, sem je ful nepraktična. Pa kul je. Zdaj pa, da vam pokažem te balone. Čudovito. Tukaj še delam, moram narisati Peppa Pig. Peppa Pig. Ja, pol kamero in vse pripraviti, pa gremo. And professional champagne opener, okay? I just touched What in the world? Cheers to many more to come. Oh, it's actually good. Alicia is here. What the fuck? What's up? Do I open it now or? Yeah, if you want, of course. Oh my god! Do you know it? Yes, I heard about it, never read it. It's very popular, but I Yeah. said like it has to be something very positive, Yeah, new yeah. mindset, new habits, Oh, wait. and yeah, of course, of course. Yeah, I had to go with the theme. Where did you get these? The fuck? Strange. Yeah, this is so great. I'm also not That's so used to this, you know. Oh, And did that- you make your own lotion? Yes. Alishka made her own lotion. Are we Yeah. allowed, guys? Yeah, sorry, sorry, who guys, the fuck sorry, cares? guys. Ooh, what a Yeah. fancy, like. So it's like a glass. body butter. I'm scared. Nice. Very good. Food Very, sommelier. very. Yes. Cheers. Then, oh yeah, cheers Cheers, to that. guys. Cheers to Yasmina. Look, it's recognizable. We know what this is, right? Like everybody knows what this is. I should probably do white before I did this. What are those? The eyeballs. This is so bad, it's good. Wait. Look at us. Wait. I was like, she's cute. She's low-key cute, maybe. Happy birthday, Jessa. Thank you for making this birthday special again, and thank you, Alishka, again. Everybody, I love you. Bye, Bye. I need to go press stop, you know. Twerk. Ko sem montirala ta video, sem ugotovila, da vam sploh nisem povedala, da grem za vikend v nedeljo, tako po rojstnem dnevu grem v Nemčijo z avtobusom tokrat. Prvič bom šla s Flixbusom, me prav zanima, kako bo. Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. Hello. Nisem se nič javila, ker na busu nisem mogla govoriti, ampak ja, ker smo se tokrat ustavili že v 1 uri pa pol, pa ta tip, ko je z mano sedel, je bil tak malo bolj ogromno, oziroma se je pač razkomoto in ja, vse me je bolelo, ampak za prvič, ok, nekaj sem spala, make-up imam 24 ur že na obrazu, tako da se moram stuširati in vse, ampak sem zdaj tukaj 1-3 ure spala, ko sem prišla. Šla sem ob 9:20 in prišla ob 8, nekaj takega. Včeraj rojstnodnevni stream je bil full fine, Nina me je presenetila na streamu, je prišla do mene in je bilo res zabavno in tak topel občutek sem imela, pa še pripravili so mi moji gledalci nek zbirko sporočil za mene in slikic in ja, ful je bilo lepo, tako da sem se zjokala. In ja, je bil super rojstnodnevni vikend. Danes bomo še šla na večerjo za moj rojstni dan, zdaj pa grem montirati angleški video, kavo bom naredila, ker rabim kavo.
Zadnje so bile roza, češnje, zdaj so pa bele zacvetele iz tone rože, kako lepo. So pretty. To sem že 100-krat pokazala, pa še vedno je tako lepo, pa vedno bolj zeleno ratuje in cveti. Oh, that's the sauce you told me about, like, in streamer. Dobro jutro, danes je torek, danes smo večino dneva sama, ker on dela bolj kot ne cel dan. In ko smo bili pri tem, eno pogosto vprašanje je bilo, kaj Josh dela, da ima toliko cajta oziroma da ima lahko toliko fraj, da pride do mene za cel teden. Zdaj ne vem, kako se to v slovenščini reče, mislim, da se reče računalniška podpora, pač v vsaki firmi jo imaš, on dela v bolnici, je vodja te IT supporta, torej računalniške podpore. In zakaj je imel toliko fraj? Ker je pač ful delo in je imel ful dopusta, ful nadur, ki jih mora porabiti in ja, pač tudi zdaj, ko vsak dan dela, ima vedno skoraj nadure, tako da če hoče lahko pač malo več dela, je pol fraj in tudi dosti taka, bom rekla, na nek način fleksibilna služba je. In ja, danes dela do pol 7, tako da 9 do pol 7, jaz imam itak za montirati slovenski vlog, pa šla bom v trgovino, ker bi rada nekaj skuhala. In sicer kapres piščanc, boste videli, v glavnem ful je enostavno piščanc, paradižnik, bazilika, mozzarella, ful dobro drugače in tudi dosti hitro se naredi. In razmišljam, da bi šla na en sprehod skozi te vrtove, da dobim malo korakov, ampak najprej bom sigurno montirala. Malo si bom naredila make-upa, ker se počutim boljš. Čega manj, ker imam spet ene par mozolčkov. Ni tako hudo, ko je bilo, ampak ker je bila glih menstruacija in tako se mi zdi, da se mi še malo zdravi koža. V bistvu sem zdaj prvič tukaj, da on dela cel teden, oziroma ja, pač 4 dni, zdaj pol petek bo mogoče fraj. Pač zdaj smo vedno, mislim, jaz sem vedno delala, enkrat sem si sam fraj vzela od streama en teden, drugače pa vedno, ko je bil pri meni, je pač on bil fraj. Zdaj pa dela in pol, ko prije domov imamo glih pol ure, pred imam jaz stream. Tako da, ja, se v bistvu vidima šele pol, realno vidima šele po streamu, ampak tako je življenje, ne? Ampak se mi zdi fajn, da smo imela zdaj v začetku, ko se v bistvu spoznavaš pa navajaš, da imaš fraj, da si lahko res posvetiš cajt in v kratkem cajtu se v bistvu ful povežeš in spoznaš in je pol tudi drugače, ko nisi skupaj, ne? Pomivalc dela tam zdaj. Recimo včeraj od doma delo, tako da pač je delo, ampak smo se videla, ne? Tudi pač pauze in to, ko so. Tako da, okej, približno smo zrihtani. Naredila sem vsem še obrvi in pol gremo montirati. All my life, you got clear for skin, my baby. Minja mi je tala kupla, pa njen fant. Imam že takega zelenega, pa oranžnega, pač take pastelne barve so in mi je ful lep. Tega sploh še nisem videla. Ziher bi si ga kupila, če bi ga... I like you, tako da lila barve, take pastelne, ful lep. Si bom po moje namazala. She got love and pain.
Ok, Josh je jih prišel med pauzo malco sem, tako da smo skupaj jedla, glih sem bila lačna, tako da perfekt. Še kavo sem skuhala, jo bom zdaj spila in potem se odpravim v trgovino po hrano. Evo, sama sem. Za vikend je po moje bolj polno. Nice. Sem se z mamo malo pogovarjala prek Snapchata. Pa hodila. Fully nice. En krogec hitro še naredim, pa pičim naprej. Gremo v Hofer. Aldi DM Hall. Kupila sem eno mešano solato, mozzarello, kar tako v stik, mislim tako podolgovato, ki bi rekla. I can buy myself flowers. Videla sem vazo, ko smo prejšnjič imela tulipane, na sem rekla, bom vzela ene tulipane. To ogromno baziliko, ker je sam ta je bila neki XL bazilika, ampak je bila tak €80, kar ni bad. Upam sem, da preživi, ker jo rabim dan za recept. Kremnina masta je isti, ko nekoga je skupajmo v Hofru, ampak ta je pač Aldi, pa malo večji je. To smetano za kavo, ko sem si jo že pač v Sloveniji kupila, ene češnje, paradižnike, piščanc. Piščanc je bil tak 4,99, ni bil toliko poceni, ampak možno, da sem kaj bio vzela, se nek toast kruh za zjutraj sem vzela, še ene energijske za njega, a ja pa ta preliv za solato nama je dober, pač rekla sem, če kupim to solato, bom še to vzela. In potem sem šla še v DM po pač ščipavc in ja, sem tega videla, pa kremo za obraz sem pozabila in nisem odla vzeti Nivea ali pa neki pač Afrodite itak ni, ne. Tudi mikse nisem najdla in sem pol Baleno vzela to, da bo za ta teden ene palčke za uhe. Potem sem pa videla te cute nalepkice za nohte in koma čakam, jutri si bom namazala z onim lakom, ko sem vam prej pokazala. Potem si bom dala te cute, take spomladanske nalepke. Zdaj pa, dajmo tulipane vodo in začnimo kuhati. Sicer so še to zaprti, ampak se bojo ziher odprli kmalu. Malo jih moram sporediti lepš. Ja, v glavnem, ko se odprejo, bo to malo bolj zgledalo. Ok, torej za ta recept rabim piščanca, češnjo, paradižnik, mozzarello, maslo in česen in riž bom skuhala. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you. Without you. Face, same old good anxiety. Where's your irony? Just smile wide, 'cause I got everything I need, but not what I wanted. 'Cause I just wanted you. And if I could, I'd leave the city too. I don't blame you. I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you.
future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired from running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong if I love a little harder. If I love all the ways the world puts me to the test, if I embrace every fall. Mimogrede, hrana je bila super, ali je bil že cajt za stream in lotila sem se delati vaze iz te v bistvu kot neka das masa je. Ne izgleda še kot vaza, ker pač je v procesu in nekaj cajta traja, tako da ko bo končana, vam pokažem. Delam ono vazo, ko se zdaj ful trendi te donut vaze, ko imajo luknjo v sredini, vam bom propala sliko. In ja, to je bil stream in pol sem dala vse v vrečko, zato da se ne suši, da lahko nadaljujem naslednjič, oziroma mogoče bom tudi naslednji dneh brez streama to delala, bom še videla. Dobro, tukaj se ta vlog zaključuje, upam, da ste uživali. Mislim, da bo še en vlog iz Nemčije, tako da malo se premikam skozi. Pa odgovorila na par vprašanj, ko so se pač ponavljala na Instagramu, v naslednjem vlogu, kako smo se spoznali in tako naprej, tako da naroči se, da ne zamudiš in ja, lahko lajkaš ta video in mi s tem pomagaš podpreti ta kanal. Bye! Missing someone